Amagare Tour du Rwanda 2026 yatangiranye impanuka. Itamar Einhorn niwe wegukanye agace ka mbere k'irushanwa rya Tour du Rwanda kegukanywe n'uyu munya Ismael Itamar Einhorn wakoresheje amasaha 4 n'amasegonda 3 ku ntera ya kilometero 173.6 mu gace katangiriye Rukomo mu karere ka Gicumbi kagasorezwa i Rwamagana kuri iki cyumweru tariki 22 Gashyantare 2026. Itamar Einhorn asanzwe akinira ikipe ya NSN Development Team, akaba yarerekanye imbaraga n'ubuhanga mu gusatira umurongo wa nyuma asiga abo bari bahanganye mu birometero bya nyuma, aba uwa mbere ku murongo w'i Rwamagana cyangwa se wa Rwamagana. Iyi akaba ari etape ya gatatu uyu mukinyi atwaye muri risiganwa nyuma y'iyo yari aheruka kwegukana muri 2024 yakurikiwe n'umunyagabo Hoydey Gabina Munoze ukinira Sudal Quick Step Divo wabaye wa kabiri, mu gihe Miwael Gilmey ukomoka muri Eritrea ukinira Istanbul Cycling Team yabaye uwa gatatu. Iri rushanwa ry'uyu mwaka ryitabiwe n'abakinyi 44 baturuka mu makipe 17 atandukanye. Mu bakinyi b'abanyarwanda baje imbere harimo Muhoza Eric waje ku mwanya wa 11, Tuyizere Etienne wa 14 na Mugisha Moyize ku mwanya wa 16. Naho Uwiduhaye Mike na Nkundabera Eric bagerageje kwitwara neza no kugumana igikundi cy'imbere, icyatumye bitwara neza muri aka gace ka mbere. Ariko ku munsi wa mbere w'irisiganwa wasozanyijwe n'inkuru mbi ibabaje. Mwibuke mukanda like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nginizwa Samuel Mugisha, ibi birihutirwa. Ubuyobozi bwa Tour du Rwanda bwatangaje ko habaye impanuka ikomeye ubwo abasiganwa bageraga ahitwa Igabiro. Imodoka iri mu modoka zamamaza zari zikurikiye isiganwa yavuye mu muhanda igonga abafana bari bahagaze ku ruhande. Umva itangazo mu magambo yaryo ryasohotse. The management of the Tour du Rwanda regrets to inform the public of an accident that occurred today during stage in the Gabiro area. Abakurikirana cyangwa se abashinzwe kugenzura isiganwa rya Tour du Rwanda bababajwe cyane no kubwira abantu ko cyangwa se kumenyesha abantu iby'impanuka yabereye mu gace ka Gabiro muri etape y'uyu munsi, where the caravan vehicle veered off the road and hit several spectators. Aho imodoka imwe muzamamaza cyangwa se kurikirana irushanwa yataye umuhanda igakubita abarebaga iri siganwa. Sadly, 2 people lost their lives and 6 others were injured. Bibabaje cyane, abantu babiri bahise basiga ubuzima ndetse 6 mu bandi barakomereka. The injured are receiving care and we are closely following their condition. Abakomeretse bari kwitabwaho bikwiye ndetse turi gukurikirana uko bameze. The Rwanda National Police has launched investigations into the cause. Polisi y'u Rwanda yatangiye iperereza no gukurikirana icyateye iyi mpanuka. We extend our sincere condolences to the families affected and remain committed to the public safety. Turihanganyisha imiryango cyane y'abazize iyi mpanuka cyangwa se n'abakomerekeyemo, and we remain committed to public safety. Se ituze ry'abantu n'umutekano wabo nicyo kituraje inshinga kugeza uyu munsi. Iyi mpanuka yahitanye abantu 2 ikomeretsa abandi 6 nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'irushanwa. Abakomeretse bahise bajyanwa kwa muganga kugira ngo bitabweho n'inzego z'ubuvuzi. Ubuyobozi bwa Tour du Rwanda bwihanganishije imiryango y'ababuze ababo ndetse n'abakunzi b'irisiganwa cyangwa se irushanwa, buvuga ko buri gufatanya n'inzego zibishinzwe
mu gukurikirana iby'iyi mpanuka no gufasha abagizweho ingaruka nayo. Tour du Rwanda 2026 ni ku nshuro yayo 18 kuva rigizwe mpuzamahanga iri siganwa. Agace ka mbere kavuye Rukomo mu karere ka Gicumbi gasorezwa i Rwamagana ku ntera y'ibirometero 173 n'ibice bitandatu, kakaba kegukanywe n'umunya Ismael ukina ikipe ya NSN yo muri Espagne. Wifuza kumpa ibitekerezo kunsaba ingingo nagukoreraho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp ngiyo 0782621130, ndetse email yacu yo ni montagnetele@gmail.com. Mutwandikire aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Bakunze bacu, twishimira ko mugumya gukurikira Télé Montagne Rwanda Rwandaise. Inkuru y'uyu munsi naho tuyisoreje. Inkuru wayikunze, manuka munsi y'video wandike ijambo rigira riti duhereze ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kubahereza ibiganiro ndetse n'inkuru nyinshi nziza, ibiganiro bibigisha buri munsi. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hariho ibindi biganiro mwareba bigera kuri 500. Mwibuke mukore subscribe, birihutirwa.